Token je uređaj na koji ste već navikli, jer vam je potreban za e-zabu, zabafon i kupovanje karticama na internetu. No sada postoji nešto još bolje. Zaba M-token. Zaba M-token koristi se putem mobilnog uređaja. Kao i dosadašnji token uređaj, Zaba M-token služi za vašu identifikaciju i potvrdu transakcija. No M-token je u vašem mobitelu i ne morate razmišljati o tome imate li token uza sebe baš kada vam najviše treba. Jeste li ga možda zagubili ili ostavili u vikendici na moru. Zaba M-token se može koristiti na svim uređajima, iPhone i BlackBerry mobitelima, uređajima sa Android operativnim sustavom te ostalim mobitelima koji podržavaju Java aplikaciju. Zaba M-token je dostupan u zemlji i u inozemstvu. Potpuno je siguran i zaštićen je PIN-om koji znate samo vi. Ako svoj postojeći token uređaj želite zamijeniti za Zaba M-token, možete to učiniti bez ikakve naknade. Zaba M-token je praktičan, siguran i baš vam je uvijek pri ruci.